Nikagita ga kuronga dianduke na gucokia ruche mwikaro na kureta mitugo miega ni ruthanju rwa Frank Kabete thanjire jarukire na ndakinga 15 ntuko ya Jumatatu mwanka ntuko ya Juma. Ruthanju rwa gucenjia tabia. Cenjia tabia kona anuki. Thanju rwa gucenjia tabia rwenda kujira antu baba yakuringira antu thimo tugo bamami. Muntu mami daitano bena muntu akaida muntu ana mwekuru bamami gitana yake bamami daitano chio tu dhadita lakini aona kumuringia ziwo ku hello anataka kuona kesho ofisi ida yoko na kuringira muntu dhimo daita chio tu da muwanja da inya anto mamire madama kuringira muntu dhimo ringia kuma mwisho da yogoro te kuringira muntu madama tu amato mamire kwena antoma mabebe bena stress yao na kwa ntoma kuza masare chao tugu na wale kuningira dhimo katizie toro chencha tabia dhimo wana waskoroka kwa mtu nenya chao tugo omoringa tabai gita lingia mtu akoma chede ya mwogoro na okurukiago chencha tabia na bounibu na kamutugo kega gucenjia tabia na urongaru wonekane nterere jionde gucenjia tabia na Frank Kabete. Cenjia tabia ukarunga njira nawe Kona anuki.